Önce paraxodun keçdiyin içişi birinci qatlağı. Yine bir yukarıda koreyan aşağıdan bardı geldi. Adamlarda bırak oldu. Bu kaçtı da adette şimdi olan kadar oldu. Şimdi ne geldi ştatları koçum veriyor. Şöylerinden çıkardığını çıkardım, girelerine şun yani. Bu tarafı. Gece adına girdi. Şimdi ikinci katlara çıkıyor. Keçtiği uğradı. Yo, can you drop me and my girl at Copper Touch? Oh, you're busting it or tarring it? Ben yürüyü ta akşama kaldım. Ne giyeceğim? Şu an bir yerde gün açtı. Gece. Şurayı neydim? Nasıl bakayım arayın? कितना अच्छा रहा है O Titanic film mi adı? Şu yadımın çıktı. वो स्काईडोम में हॉल है अच्छे ही अलग ये थे हवादान में हवादा थल छत खुल जाती है उसकी बीच में से जो वाले बड़ा वो है असल में जैसे हमारे यहाँ वो नहीं है कौन सा क्रिकेट का ग्राउंड जो है नेशनल स्टेडियम की तरीके से छत भी अपने से खुल जाती है इसमें है वो भी है वो वाला मोड सेलेक्ट करूँगा अब वो वाला हाँ भाई ओके पिक्चर है let me show you the building see that look how pretty that is hava kıyma şor geliyor आया हम क्या बोलिए आने दो हवाई जहाज को
बराबर हवाई जहाज वो देखो अभी एक इससे भी बड़ा गया था। अभी वो आ रहा है ना, ये सामने से उतरेगा। हवा सावा दे कुछ साव को इब्बार या है ना, ये सामने से आएगा। सर्दी लगी है, सर्दी लगी, सर्दी है। oluyor deganlık şey. Toronto'da. Yerden bakın görünüyor. वो रेस्टोरेंट के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है ना, तो लाइट होगी। Şey restoran stay. Ne farklı aynalı. Aşağı koydu ya yürüyorum ya. और Beter oldu. सही कहा था, सामने से गुजरेगा वो। जी हाँ, रात सामने से आएगा। मैं सोचा उसकी वीडियो बना। पापा के पास दो, एक देखो हमारा रात Yavaş yavaştan çırlayan başladı. बस आपने ना इसमें क्लिक ये वाला छोटा वाला। हाँ ये जो हाथ रखा Yani ha avadan. कर दीजिए पापा, दिख जाएगा, ऐसे कर दीजिए। Yani birine açtan sonra talayın.